Magrasyang pengi kay katamongan po. At tamo po ngeni kay ngaldo ning Martes, ning mumuna ng Domingo ning Kwaresma. Kaniting banala kapag masusyan, iabetala po ka rin kay katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Alberto at Deng Pangan, pamilya ng Marina Teodoro, pamilya de Ramas, pamilya ng Romeo Mercado, pamilya ng Librado Agustin, pamilya ng Rolando at Eder Nicdao, Jeff at Steph Del Val, para king kebaitan dari Cecilia Paldeng Larin, Ruth Rodriguez. Para king anibersaryo ng kasal Rick at Nora Pascual. Para king espesyal ay intensyones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, Marie Cris Paldeng, Mercy Fel Arce, pamilya ng Yolanda Ramos, pamilya ng Michael at Nida Urhico, Rica D., Catherine Paldeng, Annie Razon, Julie Ann Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dumitui, Evelyn Candelaria, Trina Yazon, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Daryl Francis Sanchez, J. Edgardo Capeña, Ian Pascual, Ryan Dionisio, para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Demetrio Simon, Pio Cesario Pingol, Merla Mangalos, Cherry Cacnyo, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Emilio Guevara, Corazon Gloriani, Carmelita Tiglao, Anwil Rafael Sampang, Jesus Navarro, Olga Mangalos, Romnick Nidar, Maria Nicolay Rose Santos, J. De Asis, Eden Kiambao, Jeline Mendoza, Maricel Valencia, Attorney Maria Luisa Velez, at ding sablang kapatadtang masakit. At para hanggang kapatuan daring kapatadtamong mayang biye, D. Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Roberto Guzon, Margarita Baez, Teresita Panlaki, Angelina Gilas, Armando Sr. at Estela Layag, Marie Chris Season, Angeline J. Del Rosario, Maria Minerva Aquino, Roberto Malyari, Reynaldo Cañete, Nicasio at Gloria Pineda, Florencio Suba, Romeo Banlawi, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang ala ng makaganakapa karela. Makanyan mo naman po, iyatal kaya katamong panalangin para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong eganaganang frontliners.
Ginoo, ika ing paratiming santungan karing dakala panawon ame nga labasan. Diyos ka king kapilan paman. Anting beto nga pamilya ning Diyos, mitipon-tipon tamungan, king lagi ning iba, amponing anak amponing banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutamang Jesucristo, ing lugod ning Diyos, at ing pamakiyagom ning banal Espiritu, manatili yasanang parati kay kayongan. At kaya kaanti mo rin. Kapatad, para karing dakalapenandit, abala mo, paghanuta mo, pibulong-bulong tala rin kay katamong panalangin, gagamit karing kay katamong kaisipan at puso, at tapat na anuman king kay katamong sasabihan, aduan tamong king Ginoo ing patawaran nala, ring kay katamong kasalanan. Ginoo, ikay makibalo, king kay kaming pamangailangan, bayo mipa aduan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo, ikay mituro, kay kaming mamatawad at manalangin. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo, ikay nga mano, mong sasabihan, magbalik, kay kang alang daralan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapataw da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O iba ming mayupaya, balikdan mo kami ikeng kekang anak. Kapamilatan daring sakripisyo nga duwan ni niting Quaresma, supan mo kaya sanang dagol, king pamagnasa keka. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo nga anak mo, ang mabibiye at magari kambe mo, king kameto nga ning banal Espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isaías. Ing Ginoo nga nang migsalita. Mengari ing kakong amano, king yelo at uran, ang mababaldug iba't king banwa, ban ing yato, diligan niya. Patubuan dang tanaman, at munye bining tatanam at pamangan. Makanyan ing malyari king amano kong sasabian, magbalik ka na kung alang daralan, o tiparan ing buri kong kayang daptan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, para po ken dalitang pakibat, iba't king sablarang problema, ing Diyos, kakabos no ring taong makatuliran. Ulitan tayo po. Iba't king sablarang problema, ing Diyos kakabos no ring taong makatuliran. Parangalan niya kambeko ing Ginoo, miyabe tayang puryan ing kayang lagyu. Meniga po ko king Ginoo at peki batana ko, karing sablang kakong takot, linigtas na ko. Iba't king sablarang problema, ing Diyos, kakabos do ring taong makatuliran. Lumawi kayo kaya at tumula kayo, at eko mipakarine. Ing tawong maliligalig, king Ginoo minawos ya, at ya pekiramdamane, king sablang dusa na kinabos ne. Iba't king sablarang problema, ing Diyos, kakabos no ring taong makatuliran. Lalawa nala at ingatan ning Ginoo ring matulid, at karelang sa ingsing kayang pakiramdaman. Dapot malulam yang lupa na, karing tawong darapat pamikasala, at kaya lang lipulan, ban makalingwan la. Iba't king sablarang problema, ing Diyos, kakabos no ring taong makatuliran. Ning mamawos la ring tawong matulid, pakiramdamano ning Ginoo, at kakabos king sablarang problema. Malapit siya ing Ginoo,
karetang miminalub, at kaya lang sasagipan, detang milalako kapanayan. Iba't king sablarang problema, ing Diyos kakabos no ring tawong makatuliran. Talakad tapong iniban parangalan ni Maya Pabalita. Ligayat kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus, ligaya't kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. ituknan nyo na ing sablang emayap adapatyo. Magbayo na kayo isip at puso. Ligaya't kapurian keka, Ginong Jesus, Ginoong Jesus. Ing ginumanatili kay kayo, at keka ante mo rin. pamamasa king Maya Pabalita, agpanggang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, Jesus nga nakaringkayang alagad. Kayo gagamit da kalayamano, aalang kabaldugan, king kay kayong pamanalangin, anti mo ing daraptan daring pagano. Isipan da, king pamangamit dang da kalayamano, malagwalang makibat, ding Diyos da. Kayo makyapos karela, uling balo na ning kay kayong iba, ing kay kayong kailangan, bayo yu pa adwan. Manalangin kayong anti kanini. Ibaming at subanwa, samban niya sa ing lagyo mo. Ikasayang maghari kay kami. May pamintuan ing kaburian mo kay tisulip anti banwa. Ibiya mo kay kami ngeni, ing pamangan a kailangan mi, kingaldong iti. At patawaran mo la ring kasalanan mi kay ka. Anti mo ing pamamatawad mi, karing mi kasala kay kami. At mo kay paisawol, king mabayat a kapagsubukan, no na ikabos mo kami, king marawak. Uling nung patawaran nyo la, ring may kasala kay kayo, patawaran na kayo naman ng ipayong at subanwa. Nung ngayon la patawaran, na kayo naman patawaran ng ipayong at subanwa. Pakamalan kong bininyagan ng mayap ng balita ng kagatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pabingi po kay kayong ang sabla. Pansinan niyo po king kay katamong mipas siya ga ebanghelyo ngene. Ing pangadi, ing panalangin tiro na ning Ginoong Hesus karing kayang disipulos. The Lord's Prayer, ing ibame. Pansinan niyo po, reting amanong tiro na ning Ginu, karing kayang disipulo, entrada na pa mo, nga na po, ning manalangin kayo, makanini ing sabihan niyo, makanini ing tunggen niyo, nga na ning Ginu. Ibami at subanwa, malinoya. Na po sinabi ning Ginu na ibakong at subanwa. It's ibami, our Father. Kadua, datang kay kami ing kayarian mo. Nga na, naman po tiro ning Ginoong Hesus karing disipulos na datang sana kako ing kaburian mo. Keka, balayan niya. Katlo, ibye mo kay kami, ing kakanan mi aldoldo. Na naman po sinabi o tirong, ibye mo kako, ing pamangan ko aldoldo. Ibye mo kay kami, give us this day, nga na. Ing metong adinikdik na, tinimid na, ning Gino, yapin po itingamano, ing kasunod nga na, patawaran mo kami, karing salami, anti mo ing pamamatawad mi, karing mi kasala kay kami. Na po sinabi ning Gino na, patawaran mo ko, karing kasalanan ko, anti mo ing pamamatawad ko, karing mi kasala ka ko. Kamiya pa rin, ita mo pa rin, balayan niya pa rin. At king kapupusan na sinabi na ning Gino, na ning tiro na,
nanong panalangin at tiro na karing disciples na tunggenye iti nga na mo kay paisawol king tukso nunay kabus mo kami king sablang marok. Amen. Na sinabing mo ko paisawol king tukso nunay kabus mo ko king sablang marok nga na ali ita mo balayan niya po. Ne po? Ita mo ngan. So nano po yung ipayabot na niting panalangin at tiro na, pangading tiro na, ning Ginoo karing disipulo na kimipa sa ebanghelyo. Malinaw po king pamamasa tamo, pansinan nyo, malinaw po king mipa sa ebanghelyo, king ingibpami, the Lord's Prayer, ingibpami, panalangin dering alagad na ning Ginoo, emo ning meto nga tao. Ingibpami, pangadide panalangin dering alagad disipulo na ning Ginoo, at emo po ning meto nga tao. Anong makanyan, ingibpami pala, papasyag na puniti na potang pangad dyan me, anti ka pala kanitang makisan me, tong king balayan, amanalangin kaya. Naning punto, simpliya mo po, ingibpami, may pangad dyan, nung atin ka pang kasundo, king kristyanong balayan. Ulitan ke. Ingibpami, may pangad dyan, nung atin ka pang taong kasundo, king balayan, king kristyanong balayan. Halimbawa po, manyawad kang tawad para king balayan. Po? Pautang pangad dyan tayo yan. Ngenipin pandemic, tamo tala na nagamat, makabawal Itamongan pangad dyan tayong agnanagnan, sabi-sabi, ingibpami, tutunggen tayo, papasyag tayo iti. Manyawad kang tawad, patawad king balayan, ono mo ngatin ka pa palang kapate, nanggawan mo, panyawad miya mo namang patawad, itang taong kekang kapate. Manyawad kang pamangan, ing kakanan mi aldoldo, ibiyem kay kami king aldo ngeni, nga mo, manyawad kang pamangan, para king mabilog a balayan, ono mong ating ka pa palang taong kasundo, atin ka pa palang mua, king meto nga tao, nanggawan mo, iyaman itang taong emo kasundo, itang taong susukal kalubrugo kaya, iyaman panyawad miya mo naman pamangan, potang mga di ka. Bakit? Uling ingibpami, nga ko kay kayo, niya mo panalangin ning metong nga tao. Ingibpami, panalangin ning metong abalayana, ning hapong Ginoo. Inya, ingibpami po, panalangin tayangan, nung makasadyata mo pong marap king Diyos, anting kayang balayan. Ulitan ke, ingibpami, pangadi tayangan, panalangin tayangan, nung makasadyatangan pong marap, king Diyos, anting metong abalayan. Talagad kangan po. Pakamalan kong kapatad, ingib patang at subanwa, balo na, ingkailangan tamo, bayo tapa adwan kaya. Karing balang kayadwanan ngayongan pong maniga po, Ginoo papamungan muking biyemi, ingke kang amano. Ulitan niya po. Ginoo papamungan mo king biyemi, ingke kang amano. Para king makalaganap ay iglesia, maging metong niya sanang taimtim manalangin abalayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo papamungan mo king biyemi, ingke kang amano. Para karing sablang bansa, ing kayaryaning Diyos, datang niya sa karelangan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo papamungan mo king biyemi, ingke kang amano. Para karing daralan kasakitan, akit dasana, king pamanalangin, ingkas ngawan, king karelang kasakitan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo papamungan mo king biyemi, ingke kang amano. Para kaya katangan, mabiyasa tasa ng mga di, nung makananong dapat mga ding parati at tapat, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo papamungan mo king biyemi, ingke kang amano. Iyabetala mo naman po karing kay katamong panalangin deting makatuking kayadonan. Para po king kapasalamatan daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Alberto at Deng Pangan, pamilya ng Marina Chodoro, ding pamilya de Ramas, pamilya ng Romeo Mercado, pamilya ng Librado Agustin, pamilya ng Rolando at Eder Nicdao, at di Jeff at Steph Del Val,
At para po king anibersaryo ning kebaitan dari Cecilia Paldeng Larin at Ruth Rodriguez. Para king anibersaryo ning kasal dari Rick at Nora Pascual. Para po king special intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, familia ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Marie Cris Paldeng, Mercy Fel Arce, familia ng Yolanda Ramos, familia ng Michael at Nida Urquico, Rica D., Catherine Paldeng, Ani Razon, Julian Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitwi, Evelyn Candelaria, Trina Yazon, familia ng Derek at Flor Sanchez, Daryl Francis Sanchez, J. Edgardo Capenya, Ian Pascual at Ryan Dionisio. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Demetrio Simon, Pio Cesario Pingul, Merla Mangalos, Cherry Cacnio, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Emilio Guevara, Corazon Gloriani, Carmelita Tiglao, Jesus Navarro, Olga Mangalos, Romnick Nidar, Maria Nicolay Rose Santos, J. De Asis, Eden Kiambao, Jeline Mendoza, Maricel Valencia at Attorney Maria Luisa Velez at ding sablang kapatid tang masakit. At para kingalananggang kapainawan daring kapatid tamong meyango na biye, lalong-lalo na de Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior, Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Roberto Gozon, Margarita Baez, Teresita Panlaki, Angelina Gilas, Amando Senior at Estela Layag, Maricris Sison, Angeline Jade Del Rosario, Maria Minerva Aquino, Roberto Malyari, Reynaldo Cañete, Nicasio at Gloria Pineda, Florencio Suba at Romeo Banlawi. At ding sablang kaladwak in purgatorio at detangala ng makaga na kapakarela. Makanyan mo naman po. Adwan tamo para king kaligtasan ng balang metong kekatamo laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatid tamong mituran kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatid tamong mituran kaniting pandemya at para king kaligtasan da ring kekatamong sablang frontliners ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, papamungan mo king bemi ingke kang amano. Ngayon po adwan tami sarili tang kapagnasan. O iba mga tsubanwa, king kekang ganaka, ipagkalub mo mula ring kekeng panalangin, datang sa ing kayarian mo karing puso daring sablang tao. Itingan po adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Mipuri ka ginong Diyos, ng meto sikluban, uli ng kekang kayapan, ting gamiting tinapay ang pangmikeka. Tinapay mong ganing gabun at pipagalaning tao para kay kami, magawang tinapay ng biye. Mipuring Diyos kapilanman. Mipuri ka ginong Diyos, ng meto sikluban, uli ng kekang kayapan, ting gamiting alakay ang pangmikeka. Alakay ba't king ubas at pipagalaning tao para kay kami, magawang inumana ng kaladwa. Mipuring Diyos kapilanman.
Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya harapan ni Diyos ipang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at kaligaya ng kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O iba mimiglalang, iba't king sablang pigkalog mo kay kami, iyang pang mikeka iting tinape at alak, para kay kami maging pamangana sana ning biye alanangga, itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya kaante mo rin. iyat na yoring puso yo, Makayat na no, king Ginoo. pasalamatan dayeng Ginoo a Diyos tamo, Karapat dapat at matulid. tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati, at numan karino ipa Diyos kingalangang katlubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong Ginume. Balang banwa, babiyeme kay kami iting masayang panahon. Anong numi pagsadyan, ing pamagmasusi, king pamaylasa kamatayan, at pamanyubli ng mebye, kambering mi bayong pusot kay sipan. Ibay pagkalubme kay kami ng espiritu ning malugod, kakalangan keka, at ning kusang luba pamanyuyo karing kaparaming tao. Kabang gaganakan mila, ring maulang me palyari, aminye bayong biye kay kami, kapamilatan ng Kristo, migaganap kilubme, ing larawan ning kekang anak. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, naralit ming kekang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka, at ngamingang sasabi. Banal, banal, banalya ing Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitluya ing banwat ing yato, king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapaladya ing daratang king lagyo ning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kapin banalo ibay, kay banibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin, king espiritu mo, ban para kay kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayi umidaon ko sang loob king pamaylasag kamatayan, kinwaning tinape at may pasalamat ya keka, pira sune at binyene karing kaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, iti ang kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay badning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pe pasalamat kay ka, at binyan yung kalis karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kanete. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Panketa may patawaran na ring kasalanan, dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbantayanan. I Kristo meteya, I Kristo sinubliyang mebye, I Kristo datang yang pasibayo, king kawakasaning panahon. Inyang ini gaganakan mi o iba, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, daraon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepaliarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansa ng may sulo-sulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kami nganting metong, ning banali Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino inge kaming Obispo, i Pasiano inge kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan miya naman ing anak mong inorma, ay naos mong meko na ketiking yato. Antiningking binyag, meteye kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sa naking kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kabatad ming bepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyang unabye.
Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya ng Maria, ing Birhen indo ning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo, agay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ipang mayupayang tutu, kagumning banalay espiritu, pupuriyan dakat paligayan, manggaman king alang angga. Amen. Ngani po, anti mong anak ng inampun, ning kay katamong malugod, agino, maus tamong inikeya, karingamanong tiro na, kay katamong. Ipamihat jubanwa, misamban ing lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamintuan ing loob mo. Ketiking yatuhat king banwa, mi pamintuan ing loob mo. Ing kakanan mi King Aldo, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni, hati patawad mo ke kami, ring salami ke eka, hanting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emu ke ipay saul king tuksu, nunay kabusking marok. Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupaning kay kang pakalulo, parati kayong may kabos king kasalanan at may ligtas king sablang galigaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangapos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alang angga. O Ginuming Heso Kristo, sinabi mo, karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan, din kay kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia. At pamayapan me, ang ponbilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kaante mo rin. Ipakita po ngening misasan metong tamo, king kapaypan po kay kayong sabla. Okay. Kordero ng Diyos, sa milalakong kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibiye mo kaya kami ing kapayapan. Niyoin kay katamong mapamakalulu at malukod a Ginoo, Yesu Kristo, ing kordero ng Diyos sa milalakoking kasalanan ng yato, mapalad ring mayaws king dulang ning kordero. Ginoo, eko matampang gap ka, dapat ka nga mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Pakipin mo ko sana, O Diyos, makatuliran, ning daralong ko,
kaligaligan, iligtas mo ko, lunusan mo ko, at pakibatan dalangin ko. Palakad tapo. Manalangin tamo. O iba ming malugod, ikesa nang tatanggap kaniting sakramento, makapagtimpi kami karing makayato ming nasa, at sumulong karing bagay makarikil karin banwa. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Lukluk tamo po saguli para kayo mapila nakapabaluan. Please be reminded that on Fridays of Lent,
we continue our Stations of the Cross at the church patio, followed by the celebration of the Eucharist in the church. The schedule is as follows: 4:45 p.m., Holy Rosary; 5 p.m., Stations of the Cross; 6:30 p.m., Holy Mass. This coming Friday, February 26, our Stations of the Cross will be led by the Dolores Homesite Extension Community. Let us be one with our parish community in the observance of this Lenten activity. Thank you. Siklod tapo para keng Horacio Imperata. Manalangin tamo. O mapamakалulu ampon mapagmalasakit ay ibame, lalapit kami keka kaniting masipit apa mangailangan me. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amig talang dakala kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakala tao. Adwan mi ngeni kaya kayong balikdan mo kaming mitmong lugod at iyatsat mi kaya kaming makayulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ngantabayanan mo la, ring taong mi tutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king bangakalat na. Ipanalangin mi la, ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan di iti makasalikot, at bukod mong para king kapakanan daring memalen. Bendisyonan mo, ing sablang pamagkapilit mi ban mapupos na iting pandemya king bansame. Ipanalangin mi laring doktor, narsis, at ing sablang lilingap karing may salunan. Ban makasuyula karing masakit kang bening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra king pamaglingap karing masakit. Emo la paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi laretang miyawa na. Kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan detang meyango na biye. Pagkalam mo kay kami, ing grasya mo kareting masakit a panahon, ban magubra kaming miyabe-yabe para king ikakayap daring sabla, at ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itingan po adwan me, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banala na hindu ning Diyos. Emo sana pisawiling aklis me keka king kakulangan me, nun ebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Talakad tapo. Ing ginumanatili kay kayo, At kekaante mo rin. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto, ing ipa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing banalami sa mayari na, umen ako ngani king kapayapa ng Kristo. Salamat, King Diyos.